Men vi skal på øvelse. Bare lige lave noget Winter Warfare, ligesom at prøve det af. Jeg tror, det bliver meget sjovt. Har du været heroppe før? Nej, har jeg ikke. Så det er første gang i hvert fald. Hvor længe skal I være her? Jamen indtil opgaven den ligesom er løs, og vi er godt tilfredse, tænker jeg. Det vi i hvert fald med sikkerhed, det er, at hvis ikke vi giver et stærkt respons, så sender vi jo et signal om svaghed. Well, I don't think they're going to push back too much. Look, we have to have it. They have to have this done. They can protect it. Denmark, they're wonderful people. And I know the leaders are very good people, but they don't even go there. Die amerikanische Regierung weiß, dass wir auch von unserer Seite aus reagieren könnten. Ich will es nicht, aber wenn es nötig ist, dann werden wir natürlich auch unsere europäischen Interessen, auch unsere deutschen nationalen Interessen schützen. A trade war is in no one's interest. And my job is always to act in the UK's national interest. That is why yesterday I spoke to President Trump, to European leaders, and to the Secretary General of NATO to find a solution rooted in partnership, facts, and mutual respect. Because that is how strong alliances protect Interessen schützen.